ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Presiden ke UDP uba Ahmed Baling do habakren ha jingalang yalap election uba Robert June Kharjarin uba de ukortong yamon lang ki sengrulum ha jela Meghalaya ki bakan thob ke UDP bat ke HSPDP ul ong lada ki pajba ki ni thap vote kom ka bathap ha election MLA ka badang shudap uba Robert June Kharjarin unlong job namala de khain lang ya ka vote bayo ke UDP bat ke HSPDP kalapoi pala lai laktam bat wanra ru ha kardan ke baningkong ha jingyo vote ha khasi bat jantia na pereng baro ki sengsan puthe ha jela Hakani kasngi la yoru e jingkran uba Robert June Kharjarin uba de ukortong ka RDA na Shillong seat. Kamau Kharjarin constituency agas nem Arjar Apulai election MLA. Ile kon tende ka bakatlo la HSPDP UDP kamla. Larang i total baro artli ki bot. Artli ki party ki bot joki. Ya tam lagi po haja. Ya kiwai ki National Party kata kalong kajing sisya nakwa manong ni PM ne kapor bangawan yang ruang ne alo kanorim ban pesait ban pensanya pi baka don kanorim jogi bangiwan ne tamu syukno property syuarai iya BM aga election ka balada ngan kren yang nama ngakren ya kini Janman ki program ki meeting ki bangalai keren sogong no kasi jantia bagi boy ka total vote baro ka ba ka UDP ka yo hakani election ka balada kayo arla kundai ja news pa sa mundu baro ki vote ni kenni ka vote ka bagi yo ni wan musibjo pakalaro ka vote ka to de ki balata sa UDP na prom ki Arlak kundai jan terus pak sokun terus bot nila yo ka HSPDP total kibot baro na kandidat ki bakila pingya magi nre wajar sokun dai lada ki simno arlak kundai subo laila bat nre wajar kanung yo ketiya tayo kat nata kalong ba UDP bat HSPDP lailak nro putusan anjar kam ngin yo edibot kabang nila dab yo ha election kabadab ha kabagi paiba akila ai ya ki bot pokodo joki bala nyom ki nila nyodo UDP nila nyodo HSPDP nila nyodo po civil solution po mayra la nyodo po this office po mayra la nyodo this apo non-stone but kiwe ki jaga Hakane kalai pundur tu lagi constituency ibahaba hakane first Shillong parliamentary seat constituency. Baro kapati ke boyo anukong laila kanyo parti baar UDP arlak nebulai terus pasau pundur. Kemudian mental lagi train kat kumne mengi train. Kebawan kong mentakala dari ke RDA UDP bat HSPDP now kacurong kang kaji itu mau mulai mengamut laku mulai kaji itu epi lada baro ya tapur lang kumjuk kumentak MLA ngakwa ngalaban ong mentasi babaro bat along MP lada ya tapur kumentak MLA kita bokat kita di balawan tap election LA ada pula kilawan Henry hak election MP barobo kita ba kaya uno syarat ya ke MP election dan ni tap ulong kakwa banong ipini kapor pakai MP election kalong kabadon kam bat kabadon kam ba Hakariti sensar pajba kibat bunpat kibat ya ulakam sensar kadang bunpat ukun neutrat neuskum empat hi ukun neutrat neuskum ya ka sensar kadar
Ladang gila sa tampat hakiway ken mau parari ngin sasak senka hakiway. Wadong bangidan kita kalan transaak banyada yang kedau kejongi ong idan kita ka reservation policy ban penyokam yangi ong idan kita ka schedule kini kini kan ki an ki balasna do ubriu ulak ban pen kelayaka kini ki an kinne kinsa tang lada ngidang bunpat hal kajong kajala lada dai bangila dunapat lada ngila sa tamno hakaji pun briu hakiway ken mau parari bi ngingin salong tang kinong tok tinong tok ding jongno ro jongno hani kajala ngati ngam kwa banyoi bakata ka lawai jong ki kun ki ti ki jongi bakata ka lawai bakapaten jong ki ban sakha ibu hata ka jingma ngati ngam kwa banya kun kabah tang marwe minum lak bana kun idon kam ya ki jing kersan ke jongki singsi bolong Bosnya marza kedai hadin bagi MLA dan burung di jongi kila pas ya tak resolution banten kerekam no ya KLP UMP dan burung di jongi umakin sen pala uai kubor bahana kata KLP kelarin tan lalong tik kumbang ipa yu pulier bantep ya kagul sa kagul di jongway uni UMP jongi kurwit kala ya kagul sa kagul jong jemdau jem renew ajak beliau ngabeli utawa MP yang cakap bahawa dia site dalam tajongi umsem laya site dalam tajongi suaban kod no katanya jumlah parlimen ulas ngotru ubah uhapan wan biang show baik ba ban panjing kersan sa syukran kumba arpau nilai pau sekian sepang KLP atau hidang sanya orang ribik hidandru yang tak kecing terang kecing angrut Bansim kia banyak pempek no yo put usam bat ke asam. Mai hoping mensua por badangim. Ila sim kia bahaya kena kekam. Kebasnusi. Kalong bayi hapan lek no nak kena kepertai kelam dalah ban penurlong ya kani. Kung kita ba habang ijit AKMP. Ila sat ngop akin kiseng rithor. Kila ong Nidon bat hasam, nidon bat amekhlia, jit yaki se KMP kin pendek yo put usam, lai pusam senam lenter, kakasi jente hill, kelai bor, yakini ki parti rithor nak sen kongres ban let hadali ke basusi kalong hadu entah ompat samlak ban pendek yo put usam, kajing keli yaki kalong hatu ban pipin sania, bakin pendek mentah. Abalai pesan telik Islam ke layok yang tak kabur tak pendek. Kumjo yang kita kasih, sebab kita transitom jom doktor DL Nawat, sebab kita transitom jom boburok, sebab kita transitom jom kasih author society. Nilai yaki rengkat badi, kumunong alam sen balang, Hamadan Malki Haslong, lapun punsin. Ilalet senderan yai banai mensim yang kasih author society. Hadu anong ba adali banyaki. Maka daw kecing bomdon KMP kibatan rong lem ya kan eka lengkor jang kakasi atau society kadi kecing dawa hatu mata kasu sakut kali ya hatu ngidang syannya ila kwa ano lah kejong ke separate kadet ila kwa ano ban penyakrat yang kita ki officer jongi ban kasam ila keren lah kapor wanra ano eta ka separate kadet nadu mai hoping hadu menta kini kisen rithor kim semalak ban penulong yang tak kecing terang kecing angut ke jongi oh mentalai hawar zar hak kendai kata ke BJP hak kecing ke sorkar BJP apa India kelah terwa ban penkelano yang tak kasih schedule kiong baarmut KMP ingin tungno da ubandai kasih hak SDC kiong in wengno ekidor barsnong in wadra no taki village council yulayeng rangba kum kisah bahalang harkat kejingan trelang KMDC bagi state government ban persyak ya kani aduk mentah kim sembelanut ban pas ya kani keamanan jam sikidul nama gidang persyak ladang ni bakalajit para ribi ladang kipas lakapas ya kata kajing penkela ya kasih sedul kin penduk no ekidor baslong kin warak kaki village council kin tung da kita ki MDC ki bomdei na kajak no gojongi perkhat mapi kadur kadar jom kaki SDC kadang long kumno perkhat mapi krem kidor baslong kan long kumno bajak no gojongi perkhat mapi krem gariti dustur kin long kumno
Kawai kerja kendreu, ngidon lagi kijong kirukom giriti ke dustur halokan ni Sarkar India hana bakan kuat syuk bagioi yeshibun giriti dustur kuat ban penmandan lo istilah penmandan wandra ano yang tak ke UCC ladangi bakalajit mata ya ki parti ki baya trelang bak ke liga BJP ke basulusi kalong ke bama kin kersan ya ke UCC kumba kila kersan ya ke CEA apok berbaba parlimen ila keren ya bijing sisa bang inut ru banyak debate lani banyak pengesan abang yang halor kajing sisa kajing dan jam mata CEA mentah kalau pelong ikisen balang gijongi banyak ki aman gijaka don kisen balang jaban le ceru sa Supreme Court ru banyak le persyak yang kata CEA ila yang rambak kartu kupon ban persyak yang kata CEA ila yang terilang ban ilala ban penkongo yang ke Sarkar India ban pelat yang kata kajing terekam je ke Sarkar India hagi tribal area hari ini bersuntuk para rewi lalor di tribal area idang don segi waipat ki jaka ki bomdei di tribal area pok meklia ke RDA ke yang halor katakan oleh bangine kun persyak yang kasi bangine berpenting kena bakasi kamdei banyo jaka berterikam habarok awe ke jelang meklia ai bau sing sai simpan unkar ku apa parlimen kumbala karbu mai joping ai baka bom sai simpan kan pensawai di so itri ke jongka angti pok darba parlimen